le soafa man malo Yesu Keriso lo tātou alii mo le tātou whaola. Ia e whawhiloa e tuai I le nganga whaaloalo I lau whaafonga mai moa. Ia sa moa le atunu pele. I so se tafa o le ke lope. Ia o mawhai o na mahua mai aile nei polo kalame. Ia whaapitoa, ia awale whaamanatuina. Ia o le kerisi masi. Ia awale soifua mai. Ia o Yesu le whaola o le lalolangi. Ia whaawhiloa I whaatalofa. Pa ia whaale malo. Pa ia whaale atunuu. Ia e manatu e matua le tuu. I le pa ia o le au whainga luenga tutofia le atua. Ia o le neia vanua taua e whaaleo. Ia le anganga whaaftai. Ia I le pulenga a le Blue Wave TV. Ia e maise foi o le polkalame o le tauta iae. Ia ono le avanoa wumwhai o tu ina mai. Ia mātou te whaasoa atuai o le anganga o le kirisimasi. A veo se fe au tau moli moli o se wha manatu mo I tātou uma. Ina ia whaata ua pea le anganga o le kirisimasi. Ia tātou ainga, ia e maise o I tātou uma. Ia awale nei tausanga ma le wha manatuina o le kirisimasi. Season's greetings to you all in the most victorious name, the name of our Lord Jesus Christ. We would like this evening to minister to your hearts through song and especially the Word of God, a reminder for us all, the real reason for the Christmas season. Be blessed in Jesus' name. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night, when Christ was born, oh night divine, oh night divine, ifo atuia falongo I angelo lepo pa ia na whanau ai o Yesu lepo pa ia lepo Hallelujah. Ole Ioane o mta upe ono le fai upe sfulma le ono. O se fai taule o filifilia. Ia wale am taino le nei foi fa moe moe a me se foi o le fe au le Krismasi mo le nei tausanga. E fai tawina e fa apea.
A wā ua whapea lava o nā lofa mai o le atua I le lalolangi. Wa ia au mai ai lo nā tali e toa tasi. Na ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Ole, se whaamalosi au se wha au whaamanatu fo'i e ala I le whaitau le fionga le atua, mo o esa moa le atunu upele. Ai mai so se tasi o mawhai o na maua mai le nei Paul Kalame. E whaautu ina whaapea, the greatest gift ever given, o le mea alofa sili ua foa ina mai. Ole, e eina I vaenga tā ua o te fia whaasoa atu ai, e winga I le anganga moni o le kirisimasi, e tusa ma oa onga le upo le atua, pe fo o le whaitau na tātou whaalongolongo I le neia fiafi. Mai wā lofa mai le atua I le lalolangi, wei au mai ai lo nā ta li e toa tasi, na ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia, ai a maua ia le ola e whaamau. O le vaenga mua te mana o e whaamanatu ma whaamalosi, si o tātou atunu pele a mai se o e o mwhai na whaafonga mai nea fiafi. Christmas, it's about God's love. O le kirisimasi, e whaatatau I le alofa o le atua. A wai ai le whaupunga e masalon tātou whaalongo I ai. Jesus is the reason for the season. O le whiau lea o le tala le leima le finangalo o le atua. O le o ngā to tonu fo I le o le tuspa I antoa. O lo o mawhai o na tā o whai I le whaitau leo le fionga le atua. Pe o na whaamanatu I le neia fiafi. O le kirisimasi e whaatatau I le alofa o le atua. Le alofa leo le atua ua whai loa mai. E ala I lona awina mai o lona alo pele I to atasi. Te lo le tā ua I o le alofa lea. E pe o na whaamanatu ma whai loa I le fionga le atua. O le alofa o le atua e mō tangata umalava. E mō le lalo langi atoa. Christmas, it's not first about lights, gift, or tradition. It is about love. Lang whamaitus pa ia, for God so loved the world. A wā ua whapea lava o nā lofa mai o le atua I le lalo langi. Te lo le whaamanatu lea mō oe maau. Sa moa ai maise o I tātou uma e tali tonu I le atua. O le mafua anga lea nā lai o nā fio mai Yesu I le lalolangi. The reason Jesus came was love. E le ai lava se isi mafua anga. Ai o le mafua anga sili ma le mafua anga tā ua. O le alofa lea o le atua I le lalolangi. A tonu a tātou sāvalia mai le whai unga le nei tausanga o tātou iai le whaamanatuinga o le kirisimasi nei vai tau. Te le whaafita uli. Te le mea ua tau au na le petia ai ia mafutanga I te tonu a inga. Ua tau au ina mou atu ai le alofa. Au te lo le nganga leo le whiau le kirisimasi I le neia fiafi ai maise foi o le nei tausanga. O le toi whaamanatu ia te tātou o le kirisimasi e whaatatau I le alofa o le atua. Le alofa lea, whai mai, ua alofa mai ei o ia I le lalulang. O le vaengalo na lua o te fia whaamalosi ei le fiafi nei Christmas, it's about God's gift. O le kirisimasi, e whaatatau I le mea alofa a le atua. O le winga moni leo le kirisimasi e te tau na whaataua ia te tātou. O le foa ina mai e le atua o le mea alofa sili sili. Whai mai tuspa ia, ua ia awina mai lo nā tali e to atasi, that he gave his one and only son. O le mea alofa e sili I mea alofa umalava. A o lea ua whai mea alofa mai ai le atua I le lalolangi. E ala I lona alo pele e to atasi. You know, Christmas is the celebration of God's generosity. O lea lofa leo lea tua, lea ua whaalia, ua whaai loa mai I le lalolangi. Ai maise o le tangata soifua, e ala I le awina mai o Yesu. Jesus as the gift
that cannot be bought or earned or replaced. Ai sia fa maltus pa ia. E toa tasi lava le alo le atua. Au lea ua fai mea lofa mai ai le atua i le lalolang. Ai sia, ona o lona lofa ia te oe ma. Le vaenga lona tolu te fia wha ma losi ia te oe le fia fine Christmas. It's about God's invitation. Fai mai ia le fionga le atua, o le fina ngalo le atua, ina ia le fano se tasi e wha atua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e wha avavau. Ke lo le wha manatu lea mo o e sa mola ua tunu pele. Ai mai seo i tātou uma o mawhaio na maa ua mai le fe au o le kirisimasi le nei tausang. Ke lo le kirisimasi o le vala au lia lea a le atua i le lalolang. Pa maritus pa ia olona fina ngalo, ia aua ne i whano se tasi e wha atua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e wha avavau. Ke o lea lofa le o lea tua. Olona fina ngalo. Ia maua i tātou uma. Le ola e wha avavau. Ke lo se ava noa tā ua lea mo oe ma. Ke lo e wha awhitai i le vala au lia lea tua. E le wha apitoa i ni tangata maualulunga. I ni tangata popoto ma ni tangata ata mamai. Ai te lo le tā ua o le upua lea tua whai mai. So se tasi e wha atua tua ia te ia. E maua e ia le ola e whaavavau. Christmas, it's not just history. It is an invitation. O le whaailoa mai leo le alofa tu noa le atua. Lea ua tu ina mai a te i tātou. Whai mai le fionga le atua. Whoever means everyone. So se tangata e mawhaio na whaatua tua matali tonu. No matter your past, your culture or your status. Ai so se tasi e whaatua tua ia te ia. Eternal life, it's not just about heaven later, but abundant life now in Christ. Ke lo le wha manatu lea o le vala au lia leo le kirisimasi. O le wha iloa mai e lea tua o lo nā lofa i le lalolang. Ai mai seo i tātou uma. Ma le vaenga muli muli, Christmas calls for our response. O se tātou tali atu i le vala au o le kirisimasi. Markus pa ia, God gave his one and only son. Now we are called to receive him. Ke lo le fe au leo le tala le leima le fina ngalo le atua. O le anganga foi leo le kirisimasi o le fesili mo oe maa usamu. O e sa uni e talia le mea lofa le atua i le lalolang. E ala i lo tātou talia o Yesu Keriso. E a vea maa lii ma whaaola i o tātou wolanga. You know, the greatest mistake, it's not missing a Christmas party, but missing Christ himself in our hearts, in our homes. Ke lo o se misi ke lele i le soifuanga o tangata. E le o le mea lofa, e le o ngisi mea. Ai a misia Yesu i te tonu o tātou ainga, to tonu o tātou wolanga. O ke lo wa tātou misia le avano tāua. Tātou te talia ai, le mea lofa le atua, i le lalolangi. You know, in 2025, let us not only celebrate Christmas, but live Christmas by sharing God's love with others. O le anganga leo le neia fiafi. Mai leo le, o se lui mo oe mau le neia fiafi sa mo. E ala i lau whaafofong. You know, remember, Christmas, it's about love. God loved the world. Christmas, it's about giving. Because God gave his one and only son. Christmas, it's about an invitation. Whoever believes will have eternal life. What is your response? I want to encourage you and challenge you today in this Christmas season. Receive him and share him. E ala ia Yesu Keriso. Mai e tātou mōli mawatu. Le alofa o le atua i so se tangata. Whamanuia le atua i le ne fiafi sa moe lau whaafonganga. Ia so ne atulo na nganga. As we celebrate Christmas 2025, may we carry this truth into the new year. The greatest gift, it's not under the tree, but on the cross and alive forevermore. O le anganga leo Christmas, whamanuia le atua le ne fiafi.
se panga le nei o langa whaingata le se fia fia nau whanoa noa whailonga I te leo awaia no ai ua lata lata mai Auloa nganga paia Olo whaamalo si mai Alo e se ia o e mai le amasala Aulo whai a pea lo loto A leo lo fina ngalo Yesu o te ofo atu Loa lofa toa mo Oe Ia tu maulo ma fafau Wana o oe lofa moi mo Oe Po alama ni whaingata Yesu e alola fita Anga Yesu o te ofo atu Loa lofa atoa mo Yesu o te ofo atu Loa lofa atoa mo Tu maulo ma fafau Wana o oe lo wha moi mo Oe Po alava ni whaingata Yesu e alola fita Anga Yesu o te ofo atu Loa lofa toa mo Yesu o te ofo atu Loa lofa toa mo Yesu o te ofo atu Loa lofa toa mo